Hadin ki jingpen kre jongga sorkar jela Meghalaya rengkat bat ki bor sorkar jongga jela Assam ban penlong ye kejingi penbet yo put usam obat kena jong kene ki arteli ki jela ki beladon ke jingken rum kenram ha ki benta kaput na kapor syakapor bat ka jing dawa na ki ba jongga jela Meghalaya bandon lau jong put usam obat kena kaseng Ribho Youth Federation hapo kejingilam jong ba people thank you ubri presiden barang ba jong ne kaseng menta kesengi ke laipol tarik ubnai nailar arajar arpuar kalalit benia kenduk kerpang ye kinong ilam ke senjuk kirang ba senong karaj nongtung bantip kampanya bat kam jeliu susu halor ke jinglong jingman jong ki jaka ki puta ki jinglong jingman jong ki long senong long thau bat ke jingi keren jong ki te kinong ilam senong ke senjuk rengkat bat menteri rang ba ke sarkar jela Konrad Kongkal Sangma ha ketika jingi kenduk kinong ilam keseng RBWF bat kita kinong ilam jong kesenjuk kirang basenong keraj nongtung keladon kejingi peliu jumut kebasani bah halor kene kebentah bat hamba kerana kilat patai kubor hadin ketika jingi lang nagliang jong kitik ar kenhun kilong bakin ai kejingi trilang rengkat kebalong na kebentah kebit kebiang jong kipaj ba kejela barok kawai kebalong ru dak jing tumu banyo ya kesyong suk syong san kamtam ha kebentah kaput jong kejela Tong ina sengap kendiat ya kejingi keren bat kini kinong ilam jong kesenjuk kirang basenong raj nongtung bat kumjuru kejingi keren bat kinong ilam keseng Ribho Youth Federation. Boleh sebut ni barok tiba baik berdiri ini pendekor hadir bagilah dia mengisong dia akan dikaji pendulang itu mengikasi sebelum bersenong songka bordar dia mahal apa songka nika raj nongtung tu pembagi siasib nika Ini berpau ke sukuman habat ini di samla jongka Ribho Youth Federation kilawan penyakit ini kumpulan sensar senang kena keluar ya yo penyakit penyakit ya kena kam suah baka kini di atlet jongka kini sim no kena berta ke baar baik lagi ke sam kilawan penyakit ini ke sensar rombak senang yo penyakit sutuk jumut penyakit hang harus jongka dikahang dan lagi yang sungai kamu presiden juga sih rombak senang juga ni kebora tadi ngam kuat so himpan ekran sibun namarni ada bania sim bentalang nak mentah bani kitilang nak mentah ukur sam ubadai juga cai benru kasih kamtam kaneka araj pun ke bahapa kan Ribho district ngal coba bro ni kaneka cuk penting ke bah nitang sudah bani awan bani kenduk wah cepat chip star bodon ini juga selama kalian bagi layok bani keren pan air shot Islam di bang ada pan sini makin kat satu pisong di bangi ngilabu bang ngidai pan ada ya kasih kok ya ka bar ka mangkwa ban bu ko ka nunggu ban air sini ro dan baga ka coba bah ke kokor ke beliau di seorang yang ai ba bayi senang kasih baru tiba dari senang kasih ban hak bersepok jalan kalian dengan sebuah bentuk perkara kecil terpat akan dikepor bah nak kalian cungka sorkar Meghalaya siam berenduram bagi di minister di badan apa sorkar akan dikepor hadirin bagi ladap ban thung ia akan ke regional committee nang bang katung simpular sungguh siam hak dikepor kalau bah kin khot ini di nosin senang dan kalian sini kasih cukup rumah senang ibu biar ni kena kecil kerpan bahadin baka sorkar kalau ada bantung ya kena regional committee pin semua ban kenal lem ini ban penting lem ini kenan bah ngin semua ya kena kapan suawa prinsip ya kena sencam ban pendek ya kena kristu kabambut bah tip ru ni awal tip bangkom balacia haka di kaya cimpun baik ke berangkong dan bertanya nika ini induk tulik cakan balai bakadon ka cingkulumar namar bana kalian sorkar kamsim la prinsip ikinong sisar senong kirang buat senong ipaj ba tip kata kepor ka bagi kendai dan kalian sumit kuat ni amdot ba suwa ba kin le ikan ni kam ko ba kam tam kene kepor pin tip suwa yang ni ka sipro ba senong
nang berkirang buat senang barok bintik pada ini nang bangsa itu kan aku bertajuk sini nggak tepat bahwa pimdai bantuan ban pelong ya ketika sini ya ban huruf dia put usaha menwi aku akan usaha kamu deh banlong menwi jadi banlong ke sini ke usaha ke sini ban kaba mangi kini sisa senang barok bintik pada dia lang lada piwan betum lada piwan pada kabari kebetul kemudian kalau menbet mendiang kemudian nak kalian ini nong sinsar senong jumlah apa kita ke banci kami biang ke kentum kenram kami biang citi ngim kuat apa kata kebekum kita kan cia kuat apa ni nak kalian sini kuat apa lah sisin balap penbet kan pun kan cing penbet bat ngim kita lo putusan mobil ada celah kalian boleh hantam di senong di dalam pokok sampai nikah ranjang tum di dalam pokok jadi itu bodar iri belah tip kom blok tu bagi senong musik yang apa yang itu apa kan ikut baik kenong tan sisin kan no tak kini kentin bertiga beli siko tas nang dia di harai nong tum kalong tum ni hakarai nong tum ka pengidon kom bakalong di mentang idon krem penaruh boy buah ke hadu mentah mangi ki badon lang kitab kicai berdeu ki badon hapo keren tum widang isim lang ya kan riti gusto harai nung tum gadon hadu mentah ka ngidang yale ikan ikan syat lepong itu syat sisin islam itu ngidang yale ban penim ya kan tinggi selu si padlong bakini ki asli islam itu le indok kadon gitu ka lok tau ko ke ngimla ban pelong gitu kan tinggi kan pelong ya kasih Islam ngira ikan kalau dicekah kalau ngim don su ha kata ka kecing sisang ngira ada ki stam tam ya to posor ngidang deban ban penim telada debang indon le hapo kecelami kalia ingin nemar ba hadu ka nika kolsor ko bale muslim herim osmit ki ya di Indonesia ngidang ai teman kesno ngidai kasih ngitip ya kata ke kolsor nado ka kolsor trong usim herim ban ngitip ya ka kolsor beran laporan untuk kata ka Indonesia dikini ki ikat krateli kisnong plus kita ki sau samteli kisnong kiba de kisnong kasih kini rokin kubur di ban penim ya ka sangka dari kasih play ketpang ya ki rangba ki riu teman Kibalawan bania selok bani syong bangi akan dikicilang ke balap penbait ke Ribui Federation mentakas ngi hang ni pemolas nai ngi simkian ada yang keseng hadin bangi yugi ya ka jingkara jeng kesorkar Meghalaya kata Asam bahkan sedang no ya ke phase 2 ya ke jing penbait put penbait sam haga di dispute area kiba don hag jelahi jungi berkawai Teh ini phase 2 ku mengintip baka sorkar kan sedang banyak kerandu ya ke blok 1, blok 2 tengi ke Ribui Federation ke banadu minswa ngi cu yajan ya selok ya kerandu bat kini ki samla nongkit kam la ki nongelam jong kasan Kalwi Student Association bat kumju ki pajba jong kate ka than kalong hakabeli bat kini ke blok 2 ngi sim trai ya ke jilong trai ya ke blok 2 ba ka dei ka penta jong ka Meghalaya berkamtam jong ka jingpe jikmi jong ka administrative unit ka Ribui district te haba ka layak ya ka phase 1 kadon kendiat hangno ka jing yosno jungi ba kadon kata ka jinglet jong ki minister par ha ka jinglet minister ni pun ba na kaliang jong kinong Asam hasulok ki perta ba ka dei jong ka Asam klem da don ki perlok ki bah paraja bedru jungi nak kasih la syurai pada ka Asam ni osngolu ya kubor ha phase 1 ha po ka stong mai kuli ya ka ju ka jaka ka lum jingtap baga dei hi jong ka stong mai kuli bah pa po ka jela Meghalaya bat kumju kata ka pung ka balasna lembaga skim MG NRJS ya kata lo kiong pangila ni aino ya ka ni ka pung nama ni simno ya kate ka lum jingtap haba kadi ke ju i ke jaka jong ka Meghalaya jong ka snong mai kuli hande kinang ong kumta tengi ngim kwa bakan ninja yang fisin ya kum kini ki put apa kani ke phase 2 ka bagi ekran ni ka bidi bat kani ka blok 2 tengi lalum banwat jingtip kenang ba ngin syai bat kesorkar kan simlang ya ke jing penbait kana kaliang jong kini ki rang ba snong ki temen snong ki badon apa snong ki ba blok 2
TKA ila ringi pai la ni wat benya ya ka jingtip ha ka jingelang ka balong ha kini ki pelai ki beladap apo sabuda ha ka ba ki armut ki arliang mamla na kaliang DC ka DC na po ka Karbiang Long West Karbiang Long berkumju DC jungi na po ribu distrik KSP na po arliang bat nilai song lu pat kisang balang na lu ka Karbi Student Association ni dan lu ki Gorkha Student Association berkumju ni ka ribu federation ni lu ngilakran ha ketiga sengi ba ka jingdawa jong Karbi Student Association ka baong ba ngin buram ka sarkar boro apli ki sarkar na du Assam adu Meghalaya kin buram ya ka gadget notification jong sistem ka kendai spa sampuai kata ka di khalai tarik April ka kendai spa sampuai ka ba ki kedau ya ka jing sna jing thau no ya kata ka Mikir Hill Autonomous District Council telangi pe ya ka put usam ki tho ha ka bedi ba ke than sep ni kiong ba ka de na po ka umyam ka dong sha ka hands down the Umken River to the mouth of Umlet and up to the Umlet River again. Tapi kita tho ya kata ka demarcation. Tenre ngi kiong bangi na kalian Karbi Student Association kiong ba day ban buram ya kene ka notification ke bakar lai tirik April. Tenre bangi page pat ka jing tho ba kiong ha Thai South East. Jong kani ki kedawru ya uta ulum jingka hulu ubran do lai hajar sispa nyokupra meter above the sea level udah jingka hulu long put usam ha kabili hande ha bangi tip sai ba jingka ulum jingka hulu udan siliang jong gawa Umken te ha kate ke jingye kendu jong ki liang kita ki DC na apa kili yang ni ka RBF ngila juba ba ni support ya ka jingdawa jong ketika seng Karbi Student Association ka bakiong ba even buram ya kalai trik ladang ipai nama jingka hulu umdon belum atli nilai teli la mention ruang ni ya ke meter altimeter jong ulum bani kerman biju ulum ubodon siliang jong ketika senong siliang kawa jong kawa Umken Henry menta pat ke ba kani ke jingpen bet jong kani sarkar menta ni ai kublai ya chief minister buram jungi kolat sangma bola simkia bangin yo no ya uput usam jungi nama nadu bangi yo ke jelangim dan uput usam mobiang Henry kani ke sarkar menta kala simkia berwara no ya uput usam mengintip Henry apa ya kata ru ngim ko apa bangin du pat ya kisnong kibahap apo ke jela Meghalaya kibeli hop man apo jela Meghalaya mansuhai kumbangin du nong lupa ya kiti kisnong ya kiti jaka palat ya ki kilometer square kilometer ibadon hapo ke ribu distrik nadu Bokla Para gabang hidup kumba point san square kilometer pat kum 1.01 square kilometer miladu pat hakitan Khanapara te kumta kamde banlong siliang banlong tang take policy handai ka diban ngi diban yorun nagasam laneng give nasam nangin shibru nagasam tenre hakabidi begini kwa bangin yang slok ngintip sai swa hakabidi put usam bat kata kasur na kaliang jumubun balang ta kajingi kendo ngilatip sai ba nidan kumba kapratli kisnong ke bahap apo karat nongtung ka bahap kani ke area ban hakani karat nongtung hakini kapratli kisnong lalu ngiwat jingtip ya ki population base ngilap bagi dong kumba pra hajatan kide kinong sungsnong juki kasi bayar ke jungi lau di kundem upna la de boiwa te la ngisim ka jingdon jong ni Karbi kiong ba ka kim palat ya ka ar haja hande da kaya cisa kumboong na kaliang sal kontrak sangma ka bangin sengap hi na kasur jong ki bubun balang kamu kita paro ki kapratli kisnon kilade hi berwan hapo Meghalaya ka balai kalong ba tang kita kani ke jingpen bet ka ong bangin sengap ika sur lalai ki ong ka sengap tang sur kamdi ban sengap tang hi tak ki kapratli kisno nginang don su sa kumba sal tli kisno ka bana kaliang kani ke senjuk ki long ba snong jong ka boda kin sali kendu biang ya UCM barang buram jungi bat kin sa airu ya kata ka jingtho ka bakini sal tli kisno kilasan palat ki saus pasan spa tli tluming kiban IT sya kate sya UCM penpau ba kini kisnong ro sautu kisnong ro kibun ki nong susnong kibede ki kasi ki jungi te tangkawai ka bangi kwa ban bagani kala pakai kubar kalong ba
jingkran ha jing kenduk jong pi usia meren borong bat po ki ramba asnong jungi na ka blok tu ha kendai terik mulai Agos u araja arbuat hapo conference room hapo main sekretariat pila pensgo bangin sengap dekat sur babun pala ai bakal long kumta Henry ngiso hanglo pat piong bangin buram ru ia kata ka jingtho ka jingeta kata kaipot jong usnam arja khadwe Henry la ya kan ya kani tata kemut ba kalalong ke ka bangin ru ngin hab banti benia namang nila keli bakini girang basnong usnam arja khadwe ha kapor ba udang dehi Dr. Mugul Sangmar kumbu menteri rang ba jong ka jela jungi ulakhot ya ki nongsong snong ba ki rang basnong Bagi no ilam jong kesunjuk kirang basno, jong kan ni ke blok tu, ban peni ya kata ka slide, kabala pen krek nak yang ka Sarkar Meghalaya, kaba peni ba baru kisno kasi kilawan lupa hapo ka Sarkar Meghalaya. Handai ka balungo apa dah bangitip bat menta kiong belara ka dehi kata ka kaipot jong stem arhajar kadue, abang ayakran ya katu kan ni kiong ba ngin hab ban pit benia swa yani kaipot nama kat ka jingtip ka bangiyon. Kalong ba kinang stang kumasaw teli kisnong kiban sawan pat haka jaka kajungi kita kisnong kilong kibamar lagi wantang kita kisaw teli kisnong lagi kimuan hadu kita ki khapralan ne ba kita kisaw aku arti kisnong jadi lo gani keman lada ka sarkar ka kanyat ka kum kajing lenti ba kilayat hakan ni ka phase 1 Kabas ngap ya kisur jong kibun balang tena kaliang ka biar tu kan ai ya kacing bencur hani lada jaba kinya no ha kata ka kai ko jong ajar khadwe ngim ban se ban ong sa usar lembaga la patai bolsha ka Sarkar MD ba ka di khot ru ya u menteri rang ba barim kenang ban sai namar ha kani bangipan dan kipapan lembaga political department ilab ba ha kani ka ba kipeni ya kai pot ya takama kipau tang sau teli kisnong kibalong kibalwan hapo kecela Meghalaya kata kalong madan muang kasabuda ka ding khet bat ka umja keni da kalong kumta ka mengina du pun teli kisnong omsu tangki nagiti ka teli kisnong hante ngiladu hibaro ka teli kisnong lani simlang ya kini kisnong kasi kibadon syarum jong kisnong umat ro te kei ka bana kalian ka abif kadon banong ni Bahkan ni kadai ke isu kabala mi nadu kipor ba mensuat. Nadu kipor ba Sarkar ka Sangban ai ya ke mikir hil autonomous district council. Nadu di isnem ka kalayat ka basyaban benar ya ke council apo ka Sarkar ka Jela Meghalaya pemerintah. Kalayat ya ke survey nadu ukat nyutrik mulai bahar ka kendai sepak sanpo. Ba kala penkut hau apulai trik mulai bahar ka kendai sepak sanpo perah. Haga jia lenti banwat survey tagi snong khasi penban akan lai terik jong mulai April karkenai sepak sampui pan kila penmi penban yang kata demarcation jong kata ke mikir hil autonomous business council ban lembaga ni ka jing penmi ngi pun ba ka jing persya lalu gipon mensuala persya ban kila thong lenter hadu sanpo pra hadu sanpo wei hadu sanpo pra kila thong banwat berti benia ia kan ni ke jaka ngiosngo nak kalian jungi ngiong kadon ka umlet ha ka than set ngi jong kata ka mikir hil kadon kata ka umyam samau jong kata ka umlet ka ba hiar saya po umken Andre don ki boong na ki perlok karbi ki ong ba ka umlet kadon hang ni po umru kalong kai ka ba kalau kontradik de halo kini ka jinglong kontradik ka ba penlong hadu kini kisngiru kimsim lala benwara ya kata kajing penbait uput usah parhadu mentahi karena susakut kongreng tentu haga bidi ban syai uput usam jo ke blok tu ke jungi andai ladang yong ke blok tu nadu nae ke jingkeli ke di benwan pengi kentu ya ke kentin blok tu ladang ikran pat tang ya karat nongtong ke jungi kini ka prateli snong ki bangi don ni sempet na kata ke penta kabala peni lembaga kata kalai terik notification bong kalai terik kabaong na ka napo kawa umken kabe senda bat ke lum jingka hulu telada kalong lada ka blok tu kisim pantang lata kamu kala dei lupa ke penta jong kam Meghalaya
Talada kiong bakade syarus dan janili kumba ngintip ke baong ke kasih states ke bangiyo lun tip kiong ba na umsoy sya umslong serli syar yang kanang dehi ke Meghalaya ka kum ke map jom ke kasih states Henry menta ngikwa nguput ngimkwa suban pai siki barim na Henry ngikwa pat bakan syar balala ka sarkar kaya dah kasul jumpa baik ni kerman scam ba lagi pai ke population base ni bun handai kim di bandrung kum kinong tu apo kisnong kijungi handai ki di ban ajing tip kenang ba ki pai ba ki balai bela sa ki pentor sa ki lengka kini don lang harta kasaka ban pensisa ba ngibun mangi jai berdua kasih ban ni kui jai berdua hapo kani saka kani kan long hi ka jingdawa jong ki sunjuk ki rang ba snong bat ki pai ba jong ki nong snong blok 2 ka RBWF kam kwa ban ya kran hakabidi begini kam Henry kan ai ke Cingkersan ke barat ba ya ke sunjuk ki rang ba snong jong ke blok 2 bat ki snong para marjan ha kita ki thani dispute area jong ke blok 2 te lalaja ba ka sarkar kam khot kam sim on granted ya ke jingpeni jong kini kiri lembak kiri teman ki bala im hapo kani ketan dan nakal yang kasang hi kanamla berkediang ha ke bidi bencing ke kaifot ba kani ke sarkar kan sepenmi hadin bala pendat ya kani ke phase 2 raja ha kani ke kaifot nginmat biang kumju ya kate ke jingmat jungi hapo ke bogla para bat hapo khana para area kemudian kalian kaseng kambansi kaban penpau ya kecing persyak bekecing yaki halor keni ke isu bat saisen kedua ngiong balada keni ke sarkar ke kran ya ke kaipot ke ba araja khadwai ke ba ke sarkar jom Dr. Mukul kala peni kamut kidi ben khotru kidi ben peniru ya kamap jong umukul syangi ki paiba kenang bangingin syai suaba keni ke sarkar kan ai kan rai ba keni kala de jong kasam ne keni ke de jong ke Meghalaya